Kuna wakati moya tulikuwa kama stage. Nasikia vile. Wakati tulikuwa kama stage, mimi nilikuwa nafanyizia stage wapi? Kuposte sijue kama wenyewe wanajua kwa nani, kwa wabachingazi. Yulu kidogo, yulu ya 10e region. Ndio nilikuwa nafanyizia stage. Sasa hiyo wakati kulikuwa ba échanger la bote, unajua hapa kuna ni kuferuje, kulikuwa ba échanger mingi bro. Kwa unapita mchana unaona watu saa ya kazi movement iko mingi. Unaona ba échanger wako mkazi, wako na changer ma monnaie, ma dollar, ma francs, ywe nini. Na ile makuta ya Kongo, ile mafura ya Kongo, unakuta iko na yeye mikono ya mingi. Unaona tu hakuna shida. Lakini unawe siku moja wakatufanyizia ajabu moya ya fake mosheri. Wamwizi wakakuya. Mimi nilikuwa aishi quartier moya na ule mwanaume. Sijui kuna watu ambao wanayua juu ya nani, juu ya Place de l'Independance, juu kidogo najua kama kunaishi watu. So tulikuwa naishi fasi moya na Lebra. Kulikuwa mwanaume mmoja mwenye alikuwa échangeur rabot mu quartier moya. Yulu yake kulikuwa kunaishi kama colonel. Na alikuwa na wa soda wa kumulinda. Unasikia vile? Kama alikuwa lieutenant colonel, kama alikuwa nani, mimi alikuwa mkubwa sana. Njoo sasa asubuhi kuna watu ambao waliitaka ule mwanaume wakamwambia hivyo ane, she tuko na mone mingi, pesa mingi, tunapenda ushanje hii pesa. Kisha Lebra kawaambia hivi, sisi mie sianza kazi. Make mkiefika asubuhi na wite tutanikuta pale kukazi yangu kuferuji. Bale wanaume hawakusikiaka. Juu walikuwa na mpango yao. Unasikia vile? Njoo niko apenda nikuoneshe kama FARDC haikuwa nafaa kazi. Watu njoo kulifikaka wakati watu njoo bo peke wakakuwa na jichungia security. Sasa kulikuwaka ile asubuhi. Sasa waliambia ule échanger, wale wa échanger wala ile 8h hayafika, bali muitaka na 6h. Wakamwambia waneshie tunakia kwako, we tafuta échange, tuko na madolari, tuko tafuta mafra. Kisha kawaambia bwana mimi si akunywa chai, mkuye baadaye na wite. Ile efo tuliifataka juu tulikuwa kama jirani pale. Mke wake, watoto yake ndio walikuwa tuelezea vile vyote. Unasikia vile? Kisha kasema ile 7h juste. Wakamwambia bwana tunakuya. Ase bwana mkuye tu. Bakakuya. Juu yeye hakuwa anajua ni watu gani. Balikuwa natembea kwa moto ya mpya zenye hazina plaki. Banakuya. Sasa walifikaka tu pale. Juu walikuwa wanajua kama kunaishi colonel, si ndio? Satu alitokaka mnyumba na ile kikapu yake ya pesa. Akafika nje nyuma ya lupangu. Balikuwa kama wasita na wako na masiraha. Wakaanza piga ule mwanaume. Mmoja akapiga risasi juu. Sasa alipigaka risasi juu. Mie njoo ya kwanza nilisikiaka risasi bro, wala iko mbele yangu. Nikasema Mungu wangu, nini nakuwa? Nikaanza ingia chini ya kitanda. Wakati ile saa balifanya vile, bengine wawili wakapiga masasi ule mwanaume ya mtumbu
make bakamumaliza pie akaanguka. Sasa ya kuanguka watoto wake walikuwa naangalia, nao wakatafuta wapiga masasi, bakakimbilia mnyumba. Kisha wale wanaume bakanyangula ile kikapu ya makuta na telefone yake, bakaingia kwa moto bakakimbia. FARDC ilikuwa wapi? Japo tulikuwa tuna market balikuwa bajirani pale. Haikufika hata make bale walikimbiaka batu wopeke, population ikakuya mbele ina ikabakimbia hako, watu wakawatoloka wakakimbia wamwizi. Kisha FARDC ikakuya nyuma ya iner chapi ilikuwa pale kwa colonel. Ase aza wapi? Aza wapi? Jiulize watu. Wanaanza tuuliza ase mwizi iko wapi? Mwizi iko wapi? Na mulikuwa wapi? Unasikia? Watu wote walishaanza lia. Na wao wakongomani wanalia sana. Pakaanza lia sebi Lebrana kufa. Ineri mosheri. Ineri deja ikafika, wakakuya nyuma ya saa moja ya ine. Wakakuya sema ni ase aza wapi? Ase mwizi anaenda wapi? Ase nini nakuwa? Ase nani anapiga masasi? Japo watu wako alia pale mbele ya maiti. Watu wakaangalia wasoda, wakasema Mungu wangu, Mungu wetu, ukitusaidia kabisa tunyanganye hawa soda yetu watoke. Unasikia? Boko nanifuata. Mimi diasi mwenyewe niko na good information brother. Kwa sababu hapo ni nyumbani. Mambo ya kule yote naielewa. Usione kama wale watu tuseme M23 wale watwirwa neo wanaanza simama juu ya watu yao. Useme ase ni bwizi, ase nye benye abumwijue, munasemaka mingi sana. We acha sisi tuseme watu ambao tuliwahi ishi mwa hiyo situation bro. Tuliwahi ishi ndani ya hiyo situation. Unanifuata? Sijua kama unakuwa unanifuata mzuri. Wewe ukiendelea tu kuna nifanyizia share, like, comment, subscribe. Tutaishi pamoja. Wewe utakuwa unafuata good information. Mimi napendaka mbele nianze leta ya moto. Maefo ya moto. Ni kuanzie bilianza namna gani. Ndio maana sasa wale watu hawaitikake. Ndio maana population ya Sud Kivu, Nord Kivu hawezi kaiambia se FARDC. Mtu mwenye atakuwa tembea mubalabara mchana akiona tu uko na pesa na kwambia hivi kuya hapo. Wewe kuya hapo. Petana mugangia na mkimbia hapo. Watu wote wanaanza pale yeye kama anakimbia kuwe mchana. Watu watawazia kama wewe ni mwizi, wanakukamata. Kisha kupatia soda, unaisha. Ase ulizalau soda. Ase kwa nini alikuita? Japo kwa apenda kuibe. Unasikia? Na saa zimoya utakufia mule ndani. Mudizie merejio. Huko kaka mmoja mwenye tulikuwa naye kunyumba. Ase anafika mubarabara na navala ase patalo ya nani ya soda. Bile vya zamani bro, bile mapatalo vimoya hivi. Na yao vya kufanana nani teni ya Kongo. Paka munyangula wakamutia mkomfai. Kisha wakatoshi ile pantalo wakamutupa tena chini. Akatoka pale bila hata alikuwa tu na bogisa. Unasikia vile? Sali tufikiaga kunyumba katuambie bwana aone kama mimi na change patalo. Ase vilikuwa mimi nanunua tu patalo ku barabara. FARDC na nizora. Na pesa yangu inaibeba. Na telefone yangu inaibeba. Ase juu nilikuwa navala hii au sikie. Pale ni watu mwenye unasemaka FARDC rudie pale Nord Kivu, Sud Kivu. Bro, wewe ni mtu tu mwenye haelewe. Mkwe na make mimi napendaka
mtu aseme bitu vyenye anajua. Sipendake hahiye sijui ase vilikongoka, ase kuko kwenye kulikongoka, ase sijui nini. No, mie sipendake vile. We ni follow bwana. We ni follow, share, comment, subscribe. Tukuwe na shirikiana. Mimi Diasi mwenyewe kutokea tu matokezi yangu, utapata good information ndani ya Kongo. Asanteni sana.